Tugitigana na inu ntitoni ciengi muteteri wa Kyoto Mike Makarina nacokeretie nkatho Rais William Ruto nontu wa kuthura Amiru kiri thirikari yawe kagitanio kau nameneretie obici ya mwerekeria wa thitango cia mungi iria rungamiritwe ni Nordin Haji nontu wa kiria akuga kethirwo ari na thina na ukuji wa kwigana kiri DCI uri umagarukite George Kinoti na mubire koti bantu bakumwaria kiri nyomba cia nteto Muthuri Muriuki ataririe. Mike Makarina urani musiasa ndene kaunti Miru na nyene muteteri wa Kyoto kia andu barabe na mawathe na ina cimiritie na kwithwa gicokera thirikari nkatho gukurukira mutongeri wa Nthiguru no Dr. William Samoei Ruto nikira kwena githigitio ikinene gwikira namba Miru itene binene thirikari ya Ruto nkatho ikwithira na atoyere akora mbere ochokeria thirikari ya Ruto nkatho ikwithira na atoyere anabeto bathatu atoyera Mithika Lenturi atoyera Kindiki na atoyera Muturi abethia CC itukuwa ibo ya thirikari ya Ruto na itume amani tone ngwira karita no tunindira avomere thirikari amna bubu akethwa akiorotera kiara munene wa thitango Nordin Ndingaji akiuka gitaka kana ndiaji ena thina na rora DCI no George Kinoti aroditie aji ukija kwithwa kwitha ina yonthe Kinoti athithitie ethwe mukinya kotini ngurukia kumwaria ki mwingi enda kuwa DPP yake akwithire na makosa ya Kinoti natiane na Kinoti kithie na makosa na muike koti nareke kuthulunga TV muthukairiria rietwa muntu munene ya DPP twawita TV ne kwaeleza history cia case ubati wike mtu koti twamuthetera kotini kithie ati kesi wene kotini wachana na mtu aliresign apumusike kwake nyumbani kugithie Kinoti ukwenda kwata mwatero yote kaicithete simu yake ikoni hata ukiniambia hata si tumulete tutamuleta mahali unamtaka kwa hivyo watisha na mumero te mumero akirago watwa ane otororerere maumau na tutinwa kwa wethire Kinoti ochwa DPP chukua yeye peleka kotini haki yake itapatikana indi gintu kira tutikwenda ni atiri itutwishirwa na betu tugeria kumakirwa na betu jaba Kinoti mwana wetu oguku na bahati tutikwenda mantu ja mai gukurukira Kinoti kira batu tukwenda kumenya Mumiru antu betu batigania east and west ri bagatiga kuragwa ri mpara iyo yonthe tuthiurukirite Miru ri ikathira ri kayo kirere yo yurire Miru ikathira ri and the most important thing turenda kuona Kinoti na peace of mind na nandi akiakirira minister okaria nwe kithure Kindiki na ura woroteri kwa munene wa polisi no Japhet Koome batigirie bagwita nguice bwega na betho bakimenyera andu bamwe barabo obisine baraba kwenda kuthakikia antu bangi kirankera Kindiki na Koome ne ana beto abo kumathirikarine mantu ya mbere babu boeta kurwa mantu ya mbere iburitani Kimiru mantu ya thirire okayo ya chokia mbere yakuwa ye ya kulugo iyara itorute ngui utethie thirikari umibwithie bwe nchindo barabara reo utuonie mbicenje ana yaro kubwithie tuingwa akenya ne antu baba ome bakona okothe antu baba tari tango enja baba rejere ibo bakuruta ngoenja ko wendre kirandromba ana betu ikuruta ngwe taratibu ya Kindiki wenete kinene muno ya Koome witete kunekero ete kina challenges nyingi ukenda andwa si antu baraba ku revenge bakwenda ku revenge no to bari obisine nkiripotera Wuru TV Betabu Muthuri Muriuki.